Yo, Mona, ye be deal with Jonas, ye be deal with Jonas for no. Wakasa tia ye krom hene for Mesramo. Jimmy na too much. Muntu mukro hene for. Said ye be ya. Obe stop galamsi. Nsabe ya ejaye woni krom a obi a mebo krom hene di asem bia ni ho na munya Jimmy no. Problem no ho. Ye nyan solve ye solve problem ni wi a obi a meka okrum hina asem na magimi kura do o hini bi etu galamse oni krum ya kwasia o hini bi etu galamse e oni krum bi ya kwasia entimo pa munsu we everyone minute bi ya man ma sine na munya bi shabro ni mo mi enyai galamse ni tu e wo ye nsase so na de o mai ri twini Jonas men kan wasem biu wa mi ye nyai na se wa hwe ama ye se wunsu abra wo nananom muso ya musetitefo ye abagime bie abagime bre abra mo nananom amo ma adwem se o mo ye abagime bre no o mo mom nim nyansa chen mo ye se amagime gimi enti I will speak the truth whether you like it or not. I don't care. What I'm saying is say mu pese ukrom hene ye ja na sem ka Mommy stop galamse no na ibibini nsu ye nipa ye nyamwa se ye nananom tetefo ahunyansa akekere o man fefefe amaye na abro ni bayiye ni selfish reason ti ye jama nipa bonfo asai nsase no abra nsase no ye ne da no na nchirima ba o ma ba bewu eye nkwasi asem semo memet na ho ahwemo ama magimi sa me ba be fire mo nti se mo se mo pese me ja mo krom hene na me catch us don emiro ba bia a glass nkwa heaven na mu na re ni am shabroni o pese me ja o krom hene a tu krom hene fo se onyai galamse ni ye o jaya obi a ne ni asem na se onyai o munyai dia wo ma pukana on fanhye no cool lie obi ansuro bia I know Obi and were powerful chair Obia. The Almighty Jonas is speaking, whether you like it or not. If I speak, whatever I'm saying, I mean it. And Timujai Bonini dia, ye be jai see a fire mo. Sema nya idea fire and be koso akọ. Ubesu anu asu, obi antimi nye hu kote. Is that the fear? Obi antimi nye hu kote. And I'm MPP the free education aba kwasia free education bi ani Ghana ho. O de obey ko school esika betu ya na che said ye na time yetu esika ko school no. There is no free education e wo man no. Free education bi ani Ghana ho. Ni nyina e fake. Opa fa ba ko se o ko secondary school. Na se only 100 million da wa. Ya na wa so ba ni sade nako sebe ya to ebra tamana NDC for ni president Kufuor mo so no na usika enu 10 million credit me no back school tamana school fees wo ho no waja se na boarding school na na boarding you know mutua 1 million 1.5 100 cedis any I 200 cedis na no mutua for boarding school. What I say? They student no mutia 20 cities in 15 cities. What I say? I know na free education. Now we school fees no. And then I free no. What the more than 200 million na dey Babako school. Kasi akro no we free be na won. Okasa dey free a. Okasa dey free a. Nipa ni ntua hwe. And dey free. Na se me kasa ade e free na o bana fasika bra koto we wa ha to we wa ha for we wa ha we wa ha ma we sika wa ha and free bi ani ba bia. And there is no free education when people have to spend 100 million and some of them back
there is no free education when a new pass make sika tua teachers motivation teachers one tua we wa ha na kwase akra na tua teacher ni ka and said you tua school fees pepepe and where is the free education asiafo munya chance and this for amubedi o matem 4 years 8 years the dollar free I to the quarter pe mobile mo dey free 3 akọ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 eko 18 yansa fa mo mra na mo fa meko 100 majimi on mo wa fiafi mo fa mo jimi nkope ba bi na asia nimdia be na mo wa mo di bobu o man stop people nimdia be yama mo 8 years ma se bibia yansa fa mo mra na mo sa meko na bibia mo wa fiafi ka kwan na mba mai school diamond na mo ba masi wasiafo hospital be na mo ba masi baomia onko no onko yi hospital ba ko pekura wasi oni akufuado o masi wo Ghana oni ehwe ana o munko yi school diamond ba ko pekura o masi wo Ghana oni ehwe o munko yi mra TV so o munko yi ba ko pekura ba me kampa mom baomia ni akufuado 8 years o munyi what school dying and now hospital ba ko pe ana even market ba ko pe 8 years almost omutimi yi ba me kampa mom na say nkwase afo ma be waste 8 years mo antimi yansi market mo antimi yansi hospital mo antimi yansi school dying mo antimi yansi na mo nkwase afo say ye mfa mo na dollar so kura mo antimi ye be che dollar na mo ye campaign bu dollar dru 17 sankwase afo ensan fa mo mra na mfa dollar meko 40 ojama mabobo da mo stop people mo fa mo jimi nkope ba bintina sankofa coinsanity se na po jimi junkie man no nam no keka nkwase asem saa jimi foi manya ni party tro bia mfa na nka ai tani kwase an ho munim se ba omie mu abon mo mepe nipa nyansan wo ntimi na ka ho makofa coinsani aboa ti se na po na de na be ka na onam no odi atem junkie man we timono Ghana ni bia ni wo ni petitro bia ni wo se kwase ampanyini ti se na na amne ne be ka aboa ti se ba omi aho fam jimi nkope ba bi ntina mo kofie next time nyame ya madom na munya konwa na mbetena so a mo ba mo mobra se be ya bra mabo no ye be ponche bra na mo boye no ne de akabi ama mo mo afiafin nya sika sisabu sisi ada pampase se sika wetimi si adwiri school dining hospital guo emiye bitimi begina so ya campaign kura ma wo si wagimi etwa kekenti waso sika nyina de ko akogu obadama uni twasere yensan ko fa amra bio we mwa stop people enti mo bra mo boye ne ye begina so akabi ama mo mo afiafin mo bra mo boye ne ye begina so akabi ama mo enti mo amagimi na free education adwe china fa abako bi na ade memi ni anketu anya ko free education ni bi sika yetu anya sika ketwa sika omoje anuane no kura no free education no enam se first na otua school fees anon mo aduane no enen aduane no omo aduane ketwa bi isa be ya wo ma me be bo sika ma dia to aduane nya se obewu school mu enti aduane e de be ma no wa wani wa nkasa no ubehu se ye yoko yeje se wa amfre wa busuamfo anyi sika untimi survive e school mu ade no so mu gisika to trank bra to we bra to praye bra to we bra to asobra praye de koduru ano ma frɛ dwomfo ma no ma twene nyina ato amomo akromfo nko a ti ombe jiwa audu kabana radio say good morning bossu. Good morning. It's morning here. Yes, of course. You know what it is. It's morning here in the United States also. What are you saying? And the MP before I mean your more you must so much Jimmy. Send come by ye baby. What you say? See school dying. See hospital. Ye baby. I be bua Ghana. Ni ejina so ato aba momo. Wow. Enya danko da do mi real free education we and ye kwase asem America free education no school a oba na ekon ye man laptop
ye man kampira ye mano wa o se me bo bia be bodua ti dia me cho no ade na e free no every 1 minute bia ban wa se na nyame hia broni ye man aduane adi what you say ye man sa no ma we ni ye nka so nto hwemra ye nka so first kan come teacher ni bia ye ni teacher motivation sika bia wa America ye ne hwe ye ntua hwe mo bia wo akra ne ko school no bibia e free book obe yusu computer obe yusu tablet obe yusu wa we se meboa ya MPP ni na ba wa America be bomedua nto awo ho bochiri wa wo ho fa bomedua se Ghana free education no any America de no de he na free kwasia nipa no mu wi Ghana fo mu me nka no kure ne nya jimi no enti ansisa nkwasia fo esa amra bio na mu mefa dollar ne nko 40 na 50 mayon ade no ma jimi sa nipa no main boss na nkasa feli yes yen kofa mate odi na chi di ono ankasa di edi na ni mu no driver for enemy enu na ekọ ni mate driver ni mate na bon driver bon afedi ye wie ya ese driver ni se mintin fam nko bio mate magical ni enko nkwase mu wati bila join us, thank you. I send you 2,000 stars. Thank you. I appreciate you. You are the best. Join us, thank you. You are the best. I really do appreciate you. Shout out to all my subscribers. 2,000 stars. This is ridiculously amazing. Join us is the best. Intimacy, Mama Jimmy now. Oh me, yeah, free education. Be any Ghana now. American free education. Wow. America the no also bansana de ne ko free nkotua hwemo bia nya free na akoto trank bia be ko school mo na ye wo ba bi wo loka a o ba no kwa ya mane safoa o de ne no ma ekogum free bibia free MBB for bebre wa brochire mbabo mi dia nkome say me say America o ba ko school a ontua hwe nya free na to ebra anti-free education no first no kotua school fees na fala ni ama wakiola yama approaches yama mathematics book yama math yama pen ni bipa yama bibia ena no yes me kotua school fees wa ko dwom koto ade kro ne bra anti any free education be difference be no normal na utie school fees ame the amount ena om de ko dwom se koto free dwom fabre school no enti omo ya kronfo enti some person mo ya better free education mo fa normal ne mo free mo fa books ne pen ne bibia mo free ti said ye obi atua school fees a onya ni nyina free no se mo ntime nya ne saade a there's no free education nowhere na mo nya isikatua mo tua ma teacher for no because onipa ni tua sika ma teacher for na wonto ni din school fees no atu ni din teacher motivation sa compose so bi atua school fees na wo je aboa no we kromfo krado do we kromfo krado do as long as abeka sade e free na onya jiska sa wo je 1 peso a o je 1 cedi o je kobo o je sempoa waji ska no waji school fees enye free bia bio antiba omia monti asese munima mamuo na mfa mujimi nkope ba bi ntina na afa yemfa omo maka ni bi mra na omo because e say o yonko atimi aba betena for 8 years na dollar or the free trade ba I or the free I want ba to say I trea wa wudi adanse say wo wa bon sen no wa wudi free trade akọ 17 wa wudi adanse say wa bonya bibini na ya boa kra nko be da be di wa chia campaign amount enya bibini na ye kwasia nko be da be di wo kwasia say echi aba campaign amount edi e campaign obe common school that want me NCB common hospital want me NCB including Yesu kura waje asori sika a Christopher Mwai ekotua sika ma se sika tidu akura no kura want me ansi ama na dan swimming pool. Look at this nonsense aban boni we na nya jimi no ma jimi a aban boni we nkabere no o wanya obi kura ma na be defend aban fun sei
Ami was a glass in one subscriber. Thank you. Shout out to all my subscribers. Now I'm sure BB so with you. Bra Ami was say how far with Abraham case. The jam. No mumpe baby nana. Chada no ntimi me president to Ghana order. Omuni the Amen so musubiu. Chada will never become a president. One and go to Aba Macron for. It's never gonna happen. I will make sure it doesn't happen. What you say? Ya mo amosi omunya Macron for Rio Maria Isika. Na the on one gasa Macron for wanted a penalty no America. And I want to Abama na Abra America no unya be mpanyin e wo say oba United Nation meeting country bia by force e wo say oba enti wona America e pe wache wo no na United Nation headquarters isusi America New York na e wo say oba meeting wo ma ame na conference o mra na ana wo fa na conference o mra enti kronfo de e masa for bribe no kotu ama electoral commission Jemensa kwasi aba na ojimi amba be kidnap na kwhye dem na maboni dogi na mama ere mama na no abanku ama me ne kwasi ya ne ufin kwasi aba ni Ghana for nkwa na de akwaje bribe no pass e kronfo unqualified school kronko bi da secondary school e no kobo kron no mo yinadi wan wie school bon enti ono tiwe onko school da we scamming na game boy sem no mo de namu enti nya de ese ono enti no begira ho a na o si obe scamming China fo na mebu afu no kwasia Jemensa aboa no e de wafra enti esi a presidential candidate wo man no odwan enti ko gina se me ba meton ebo asene ho aton ama China fo se e good a ombe kwa akụka akire omuma mpanyini wa jimiya abuan China ni bi otigana obi atitwi saanso na akụka se me ba meton me ba be scam yo mo meton ahwede amomano se be ya ombe tenten me dada mu se meton amomo o scam yo mo a na wonyema mpanyina e normal obi amfa ho ba as long as waji title se o flag bearer udi jimi be ebe o be scam yo obi amenka onfi nya fe na odi wa no be kana fe o ma ba be publish o mo China news num say Ghana presidential candidate open mampanyina di o mo mampanyina ba akosi o be wia o be China fosi no akofa enemy abeso Ghana for onfi criminal utifu ye said ye utrimu nsonkronso utifu ye said ye oda uremate jimi o ba eno anse me ba Messi school dan meika kwan me bia adwuma ma youth en na Ghana ni bia patie se obekwa ko wi obi na nya obi asem o ye kronfo akwase abepe mampanyina yeren unfi ate junkie man enti wansia kasa an kanyansa semse me ba be yeren me ba be bia adwuma because galamsey dey ontimi stop because no aye galamsey or concession water crowd o sensu o gidigidi o sade ayifo Saudi Arabia for more be go so muntu oye wo nti ono e criminal asase o koji asase o takrade no ye illegal mining o nti on the galamsey de nya de so ono betima stop ono mum na baba chada mum na ebe mo maye no more because ono e criminal ono galamsey no survival so nti am mo amosi mu blemu shatawale so ono kwa na galamsey no chada mu nyina ye bi tumum blemu amo so odi azie chada ye bi I me kura de na minim se scamming no nko ansana ne nkura no mutwi na excavator na be ka chem so uja fonso ye bio wo hu from scamming wa so abe join chama untumi ko untumi aka chem se ska umtumo mra na mu nyina ntira me fire ahemfo na ebika okuro me ni na so bu afu ani twasere o ahemfo na na de sase ne mom ntinya ahemfo na de asase ne mawa ebere na when na betimi ne pa ko obi kuro ma ko dwiri na sase. How is that supposed to be possible? I am funana dia assassin mom. I'm almost sensual. One, Antina may fire moana to another Jimmy Quasia. Mercury no more de sensual. Ube ubi, Yanani, Yabusian for Bewu Ghana. Antima, my Jimmy Namuya in a free education, Muni Chassim Akuma, free education be any Ghana. Mommy and someone in Kogufi na fe empo bio obetimi aye adwuma ne kakra kwasiafo e ete so ya Ghana koduru omo na trase di lebi aba ewia ye omo na hyeche
Every taxi aba to lotus no mu wiae na tani na fa kire nwa enam se oba obebe betwam na ogidi ase uni twasere kronfo na o wia no no asa aba se monsa goto aba mame na me sam president bi omi wonu na advice me ba betwam no wagye adi abre onu ati so ntwam na ogidi anya me betua ka wo ya boa o romantic guys you me choni yo the vice and the main are the same. Adwuma biya okọ adwuma ma company biya ma deputy oni main ni nyina ya de kro deputy yiwadi ya yiwadi main ni yiwadi ya yiwadi what you say is the same enti say omumie no atrase wiae na omosi o da bi wia na omo wiae no aji se matu abana man yase na ye ba ya jamu wia na ugidi a wo ya boa o romare say bia o free different party bi na eba eno on kan mo mosisi ekro no ho na say onu no ba betwa ma that make sense ba say onu ani omo na te no omo nyina wia de enum omo wia ya na say wo so ogidi say oba obetwa ma wo ya boa direct no men ka de adwen dan tima wontime nwere no men on ka de adwene edani trim na wontime nwene no wagimi asa aboa me ya kronfo na me ne me kronfo my counterpart na ye be wia wo ofie no ya be wia ko na de eche me am ye boss na me ne makura ne ba no makura na fa akira ba se o fa udan ne safo ane mame na de safo ane mame ha me kisho say Twini Jonas ba me mani nwuram no aba be wia obio no wagimi na de safo ane makronfo na next time me ba me mere me bu apuno na ni o me ba ya kronfo ne be ya man because me nipa no be ya man ni asisa no mani nyina ko oromai nam ade na bibini nko agimi o wias ma am tiase o broni ni nyansa ho Mohammed Kasim was Allah glass and of course na me family moves go baby on tiafen ma bedru New York I would cover now we will carry MPP to opposition this year. That's what I told my NPP my NP. Shout out to my NP Yakala by Active One. Yeah, thank you. I appreciate you. Na Ghana ni abeto abama MPP bi ani twasere. Nyambe tiaka. Oya bua ompe o man ye. Ghana ni abeto abama MPP bi anyambe tiaka. Oya bua na ntoan so be se tiaka antoa be tiaka. The MPP edin galamse asensuo. Now so wajimi ntu beto abama sa nkwase apart we pa from say MPP di galamse sensuo no chama untumi be gold ni o TV so say me sensuo no apart from no o man si school dan o man si hospital o konfa nochi edwirigu o mu osika o mu di sika no kogu madam sisi yada pa dam sika esum onye sika ketwa na hospital no mo nye na sia wo say this was wajimi nti was wajimi omo yare amko abrochire na makosa amu yare was wajimi nti was wajimi we aboa obesa ato abama muwa we a nyambe tuawka ka de mun koy konfa no che no kra na fe yenhu se o adwensa kira aba mutim da bi ye diskan be to V8 amanko fo mo ka dada ye diskan be ma ye betuetu abribe ye diskan ye betuetu amankwase afuadi na Ghana ni na nimpom ya ne ya onko he onko wu ana ope Ghana ni ya o ayaresa keka ayaresa bia obe ni yi ameki sure say ade ame ya boa Ghana ni we onu nso nye bibi in my favor onko to aba onfa ni kokrometin to aba mame nanka me ba matimi aye foforo sa ade amano da bi onko ye hospital no uja amana dwiri agu na ade sika na toto V8 amankwase afo se omo ntram enye campaign be na wo ye
de asem na ko ka kire kromu ofo nya bibini na ajimi a ka obaba bi kura nka so mbo hu history of Ghana bin see that so hene to all patch or say ye me krom hospital bin see that because abina energy hospital ni sika enti ni nipa na gu hospital enti for to be my minister of health no onu mom na detective for to no nu akwa sika na omo gi ne hospital omo wo mpane anopato anwure ni na om dia ba be fix hospital nyo hene mpo na doctor fo be su kire no there bi we di abai na gi sika na no de Europe to no o diska no nti agisi ye be pa hene na chaw say yesira obeboa ni anya hospital we nkwase afo say ye muwa we yensa nkofo momra na Ghana ni abeto aba ma mu ni twasere me kan okra kire we aboa Ghana fo abeto Ghana ni abeto aba ma mu bio we aboa me kan okra kire wa jimi we are stupid na we mu no nya say esi eto aba ma mu keke o mu ko position mebo pa mi akobo mu omu atake MPP ada se Baomia Kufuado ayi omu esle usumu bia emian mebo pa mi akobo mu masa umedi o mine bro 8 years na mu nkokwa na mfaso maso ya mama bo boda breast kan nyina ma wi ade aguo na Baomia ayi untumi abetena TV no o displays kanu na scan guo na Asante region no ya chairman no region kwan nyina tutu region hospital nyina adwiri agu no hene kura patch na store mu mfi omo na scan guo mo gi levy mo gi nkwase taxes mo gi sika everywhere minute bia man masinam na mo gi nkwase sika na o man no obi asuro mo na kwase afo mo be ko opposition wo se police ni ba ko penedi wachi membo pa mi aba attack oni aba po sika wadi nyina aba fe sika sisa ato afie wa brochi ama manyina wo be fe aba ma jimi a konfa nochi unim nipa do a protect from western region, eastern region, northern region, Ashanti region, hospital kakraka we ya eka kwalebu hono ana eka 37 military hospital u jaya manasei wo sa di chimi aba say yen santo aba mountain kwasia no na ade na mun kwa hospital no kura ye nanka mun fa magina na ehu mu mobo kura san kotom mam mun wa fia fin kwasia fo stupid people Ghana ni obeto aba ma mun ni twasere Ghana ni obeto aba ma mun wase ni twasere nyame shiro bibia so tie no ple Ghana ni obeto aba ma mun ni twasere meme say oya boa mu wosika o mu fly ajo asafo mu tu private jet o nam dia fly no nipa ba ko pe o 1 hour bia mu westi $40,000 €40,000 e fly one person say sika no mu fly ajo asafo ba ko pe one time say sika ni fix konfanochi e man sisaka no ma jama na sei na mwa we yesa koto abama mwa Ghana ni bia ye kwasia na mwa sei ekoto abama mwa munyina mo ye mwa wa beto abama mwa bia ya boa na mwa sei wa beto abama mwa bia uni twase de obaso no ahye no pɛ na nya se akeke se me ato abati amu mo akofie no mebo pa ma obi aba be bum ye betete ma wo mo sika kumu se ma jimi ya me ka kire mo utimba 8 years na hospital da ho na wu edwirigu ye wo pane ye diskan brew wo sa akwahia minister of health ye diskan e bremu na mo te wo hwe se hospital nipa ne da fom nipa na ohene mpacho ensreska na mo nko na mo vie sika mo beto ache mo wo sika mo be se no na mo nko ye hospital na muko mube kofio na muko fie na o life ye danger me risk no me ka kire mo odi me mo hwe de besi se ma jimi mube time be iska oh ye too good ye galam say ye sensuo isika ni ye chama ntumi no ayi but region na wo ye chama wo mu ube jama hospital nipa ne da form hospital nwiri nwu a ye wa risk na wo risk
me be risk your life me catch o de mo be kofi echina mo be wo se mo nyo bia mo kofi am be tze ndisi fo nkwasiafo no mo nyo bia obi animachi ya bisa adwoma ma onama police be na di nachi police fo esen ya bisa no ti mo be kofi e wuntumi na wo ye just common regional chairman wo be kofi bo hu mo bro kwasiafo mu kofi abawe mu wi ni a mo wiem ye be ku atumo mu wi ni a na ese makoma jeman sampo ani sika na mu wi ni a be ku atumo mu kwasiafo mu nim de bi edibu o man nkofi nkoda stop people next time munya post ba mo be den mo be bua Ghana fo mu mfa mo selfish gain e me wi bibia anse bibia anko mo be bua Ghana fo mo be ye bibi kakra bua Ghana fo asiafo hwede mo be ko opposition hwede mo de galamsi asensu o man no munya nkoye mpo na nsuo ne se de asen mo be konti obia e di selfish akofa excavator besi nsuo ho no o sensuo se be ya obewia ne last hour mi sika ne last hour because ya mo braidie ye nim se ye den ya be kofi ti ye ni abro ple kwanse ne akọ na mo di abro fo se owe fo ba fan se oye nini onim se ne to na esa ba fan se sa na kufuo ba no ye nipa boni ni no se kuro na nka wo kufuo ado be da benya post e wo Ghana wo kufuo ebetena party kama no party we or the school dan ko kuro bia party now kufuo the school dan ko kufuo si oyi ka kwan ko chese sunyan aitachiman tukumase kufuo na yiye fresh road amyan kwante to obuase kufuo ene yiye bon kufuo the same party now e de ye bibi kakra enti utimu se papai di oye yesa akofa ni nkofo ba e bi kro mbe ye bibi atwas na nde de wo kufuo ado aba Ghana e be na obi aba abeto abakra ma MPP ana MPP ni ne ho kra ye obi akono hwede mu de galamsi aye obi akro the whole Ghana ma sensuo wo Ghana nyina na ahemfo na jimi nti omususi wo hwemo ahemfo ne nkwasiafo nti omusi wo hwemo o waka odi ekrom hina tem na mkrom hina ye kwasia no me ka ne yasem na nkyere no ukrom hina jimi no me ka ne na nkyere no wonim nyansa ko betena se yense ni nsuo wonim nyansa ko betena se enipa bonefo nse ni nsuo wonim nyansa nti me ka no kra kyere no so antimo nkwasiafo we mechini Jonas mese mu wi ni amawiem ye be yeku me ameba be di animu ye betumo me na me ka che dan ajeman san so de won sisa ne manyina na mu nwane free Ghana ho so nim na okowi abanuma 2020 mu wi ma ni so ogon me na silence NDC for this time mu wi ma CPP fo nyina me mo ma be burumu bi ai akua donko fans nyina me mo ma be burumu bi mama bu kodam ho enti de awuguo na eno na utwa de awuguo e o wiase eno na utwa enti se mo de galamse be say krono last minute mo be kofi enso last minute ye de amechiam ni yo se mo de galamse e be say ensuo no last minute mo be kofi last minute se mo be di abro ansa na makwa yenso ye be di mabro ti de amechiam ni ye enti se mo jimi anya me kura me wuduo me mpani fie da ye beto aba ye ma bibia ye flexible ye ti petrol so every 1 minute bi aban was na munyame shabroni ye ti petrol so ye yika kwan ye make sure se bibia de na kwam beda bi ye beto aba na fe na mo de mo sei bibia afe na mo sei bibia o ama mo ho ye himo na se munsuro Ghana fo mummuo bia o manum anti because munim said ya je man san be wi amunti anti yemmuo bia emfo bia ye be di bone na je man san o ye hwan metima kidnap na be hwefie na mi dina no patu anwumre na ono bankuma me metia che no ori emesi ori bude mbehu ne ye besi wo Ghana o mu kofie straight asiafo manya 8 years 8 good years man timi en school dai
ni akase school we ya masimpo kamun chamra TV so yes school wa ha yes we wa ha da bi mo ne hwea mo de ba galamse nkwana mo de se bi ya o man Of course, you know what it is. Obaswanu share no current said that be no. The truth will always win and the truth will always defeat lies. And nobody's better at this than me, whether you like it or not. The Almighty Trinidad is the best. And Muntieme, may the MPP Kofi, Munko Home. Tani no ni mama mu ba omiano obiani Ghana ni biani nyawo no agimi anka we nyamena me kankyerɛw nyawo no agimi anka nyamena me kankyerɛw tama dollar ye 3 kura no wantian stop dollar no amira agi nsɛmu adwana duru 17 no nya afi ne ekofa nipa wa bon sa ede ne ba be fesi the damage na ono ankasa create die gu ono on the head of economic management team and the dollar ni dwane ono an nsɛm ne fa dwane ti ria mechi ono on the head on the manage Ghana economy on kinofo ata aboa no omienu omne manage Ghana economy and says any pana ono na manage economy no esi oba no aba be chi dollar na ogidi a we aboa tiria mechi oni o anya oni akufo ado ne kinofo ata na manage Ghana sika sem nyina and then sika no so ma wi ani nyina kogu e madam na omde omsa ko wo ma ni twema nwumre and sankofo we eka se omo ba abeye bibia na ogidi a we aboa oroman and we are taking them home MPP Kofi wo abeto abamom bia nyam betua oka monyene nipa nkwa ho kwalebu apemfo a yawo a egda fom pa mehwe se anam se eti Ghana pa o man a yawo bibia na we omu wi anom nyom jimi betra ebedi omomu abrochi atemo na de o abrochi no ono awo kana anya fe no ono ko hospital or the dem no afre 911 ni atm what is your emergency wo phone so now Romania at once by force me boa bebodia at once by force ambulance abafio near the hospital bed abetonim pass out that's wo fie near ya sonimu boko the not to bed no so near piano boko the na free ni dam e dia ba be wura ambulance straight na ambulance na wa wuram no ni nyina so e free o Romania ambulance na wa wuram no hospital no ewo ambulance num doctors wom nurse wom ye hwe na until say ambulance ne de wow eno kra anya ambulance keke o a police fo wow se me boa bebo me dua kume a police fo say die kire bie kwan no see ye de painful oba ye de na do hospital no emergency ye de ni ko wrati ada straight no da bed papa so nya fe ni afre na busiamfo mo no aduane mre mo pemfo no da bi oromai aban ni be feed na no pa wi anwumre. Isn't this beautiful? Tell me if it is not. Now the Jimmy to was omo mtie brochire bra uni twase the Jimmy no achimi